Sanbonani, lalela umsakazo. Music Gavins FM, Channel 33, Nobompele, umkenenezo, umphefumulo. Nasithi khona izwi laba ngumuntu. Ninjani kodwa. uNkulunkulu esigcinile nje sonke siphila. I believe that the Lord is with us. Everywhere we go, He is there. But niphilile nje nonke, America, Asia, Europe, Africa and Australia. Oh my God. It's good to be here. Sizothetha indaba, sizokhuluma. We are here to speak about the goodness of God, the kingdom of God, umbuso kaNkulunkulu asinike wona njengabantwana bakhe. Kumele sikwazi lokhu balaleli ukuthi sizalwe ebukhosini, singcwele. Nkosi yami sidaliwe nje ukuba sibe ama-ambassadors emhlabeni ombuso kaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi kuzofika isikhathi la wonke umuntu will realize ukuthi all this time umbuso kaNkulunkulu bukhona. Ngiyazi ukuthi different religions, they've tried to portray umbuso, but bashawa a limitation yokuthi it's a religious thing and ihambe ifike ibe nama boundaries. So but I believe ukuthi isikhathi siyeza la uNkulunkulu khona ezokwambula umbuso wakhe, ezisazi manje ukuthi sekuyileso sikhathi la umbuso kaNkulunkulu uzokwambula kubantwana bakhe, ukuze izinto zibuyele kwi-order ye-creation la si-harmonize khona with the life uNkulunkulu asinike yona. Besikhuluma nje in our last conversation ukuthi kumele silinde izwi uNkulunkulu alifake kithi, fanele sazi ukuthi liyimbewu and iyalindwa imbewu masitshaliwe ukuze ikhule ngokwe-order ye-creation. And ngesikhathi ilindwa izala ukuphila, so into esigqugquzelayo ukuthi izinto esinazo noma izinto esizenzayo I pray ukuthi ziphile balaleli, zibe nokuphila. Into enokuphila ayiqashi, makhona igama elinjalo, but ayizikhukhumezi futhi ayifuni ukubukwa, ayizibukeli phansi because iyazi ukuthi iyaphila and oyidingayo uza kuyo. Akekho umuntu ongakufuna ukuphila. Sike sithenga izinto zokudla because sifuna ukuthi siphile, so ngeke usibone isinkwa siza kuwe, but you go to it because ufuna ukuphila. So nathi ke kumele ukuthi izinto ezenzayo zibe nokuphila abalaleli, and I believe ukuthi uNkulunkulu uyosipha amandla ukuthi sizibone lezi zinto ukuze sibe ne-impact la sikhona abalaleli. Lalela umsakazo Music Gavins FM. Umsakazo omusha hlala umusha njalo for isikhathi esisha. uNkulunkulu esigcinile, sithi nje abantu ababeyilokhu uNkulunkulu athe bayikho, sikuphile kuze kuphile kona kithi, nathi sibe kukho, sibe njengoJesu kuthiwa ilizwi waba ngumuntu. So izwi laba ngumuntu, nathi ke kumele ukuthi leli izwi lifakwe kithi, lithatha iform, lithatha i-image yethu, lasihamba khona libonakala izwi.
elifakiwe lokuthula lokulunga lokwethemba abantu ababe nethemba uma ukhona ipresence yakho ubukhona bakho buletha ithemba. You know, it's very important balaleli to have that kind of mindset. Yeah, lalela umsakazo Music Governs FM channel 33. Oh my God. Oh yes, oh yes, oh yes, we are back. Sesibuyile futhi. Izwi lami ngumuntu. Oh my God. Hey, kuyinto enhle, kuyinto enkulu ekumele sibheke njengabalaleli ukuthi lokho uNkulunkulu akufake kithi kuphile futhi kube ne-impact ezintweni esizenzayo. Nje uNkulunkulu muhle nje ngifuna siqhubeke ngendaba yethu ukuthi ukulinda uNkulunkulu enze izinto ngeimpilo zethu kuyasifundisa kakhulu because uyakwazi ukunderstanda into etshalwe kuwe uma ukwazi ukuyilinda izikhulele from within you and iletha ama-fruits. You know, understand kuyekuthiwa umuntu who is successful by nature shuthi ube successful ngempilo ayiphilile nje wasebenza wazimisela into wayakha yazi yaphakama impela. Kuyekuthiwa lowo muntu noma leyo nto ingawa kodwa usangakwazi uqala phansi and then bese kwakhona other people abathi mabenza izinto benza ama-shortcuts and they get rich quickly. Labo bantu kuvamisa ukuthi uma kwenzeka ukuthi izinto zabo ingalungi ziwa bangabe besakwazi ukuvuka because abanasi stamina. So lento yokuthi ulinde izinto zikhule naturally zikunika i-ability, zikunika i-strength ukuthi ukwazi ukuzithwala lezi zinto. So ilokho nje sikugqugquzela abalaleli ukuthi sikuvumele ukwakhiwa, sivume ukwakha kulento uNkulunkulu asinike yona and grow with it. Ngithi uNkulunkulu uyakunika i-idea okuyizwi elivela kuye bese liyazi-introduce kuwe and then now we introduce kulo bese kuyahlangana and then kuqale kuphuma isihlahla manje esisodwa la seungasaboni ukuthi le mbewu yayitshaliwe isikephi but sike sibone masifaka umbili njengabalimi masitshala emhlabathini ukuthi utshala uhlamvu olodwa and luhlala isikhashana about 7 days and after that liqhumise something kulona and then it becomes one with the soil and kwenzeka iprocess lapho and then singalindele lutho and then kuqhamuke sekuqhamuka isihlahla manje out of that seed and leyo seed ife bese iba izimpande and then isikhulisa lesihlahla esizothelisa futhi sikhiphe inhlamvu eziningi. So it's very important ukuthi sik-understand balaleli leyo process yokulinda nokuthi izinto zakhelwe kithi and nathi sibe kuzo nazo zibe kithi ukuze igama lika Jesu noma igama lazo liphakame.
Yeah, yilokho nje besifuna ukuthi sikwazise kona njengabalaleli. uNkulunkulu I hope uthi nani. Please continue to follow us kulomsakazo Music Gardens FM channel 3 umsakazo odlulisa umbiko ukuthi umbuso kaNkulunkulu ukithi futhi awukude nathi useduze kakhulu ngalendlela ukuthi ungawudlula impela. Oh my God. So nje siyabonga kakhulu balaleli. uNkulunkulu anigcina nipha amandla anikhanyisele aniqondise ezindleleni ukuze sifinyelele la uNkulunkulu asibizele khona. God bless you. God bless you. Music Gardens FM.